Osman Aytar di sala 1960 de li bajarê Swêrekê Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî û ya navendî li Swêrekê kiriye û li zanîngeha Amêdê dest bi xwendina pizîşkiyê kiriye. Ji ber çalakiyên xwe yên wêjeyî û siyasî sala 1980 didiyan neçar dev ji xwendinê berdaye û wek penaxwaz hatiye Swêdê. Osman Aytar di gelek dezgehên wêjeyî û hêzên siyasî de xebat kiriye, çi li Hindir û çi jî li dervey welêt. Sala 1986 ji Swêd vedigere welêt û di navbera salên 1993 de ji ber çalakiyên siyasî û wêjeyî di caran dikeve hepsê. Di girtina sala 1990 de li Stenbol û Amêdê tûşî îşkenceya sîstematîk dibe. Di navbera salên 1992 û 93 de dibe berpirsê giştî yê kovara medya güneşî ku li Stenbolê bi Kurdî û Tirkî derdiket. Ji ber du nivîs û axaftineke xwe 6 sal ceza werdigire û di sala 1994 de dîsa diçe Swêdê. Li zanîngeha Stockholmê xwendina zanistên civakî yan jî sosyolojiya dike û di sala 2007 de doktora werdigire. Osman Aytar bi dehan semîner û gotar û lêkolînên siyasî û civakî kirine û gelek pirtûk bi Kurdî, Tirkî û Swêdî nivîsîne. Nakokiyên di derbarê avê de li Rojhilata Navîn û pirsgirêkên Jîngeha Kurdistanê ji wateyên ku Osman Aytar xwe pêve mijûl dikir. Her wiha malpereke înternêtê çêkiribû bi navê Foruma Jîngeha Kurdî. Osman Aytar li zanîngeha Stockholm û zanîngeha Uppsala mamosteyatî kiriye û niha jî li zanîngeha Mälardar Högskola mamoste ye. Endamê hevgirtina nivîskarên Swêdê, endamê hevgirtina sosyologên li Swêdê û endamê Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê, Doktor Osman Aytar, میوان پروگرام کردستان تیوی تو بخیر آتی. بخیر داوی. تنها لوی داره ناسکری وک جواک ناس، سوسیولوگ، ماموسته سه زانینگه سوئدی، استکهلم، اوبسالا و میلردار. واتیا دکترای تلسر چی بو؟ مجارا دکترای لسر او بو برخستن کرنا پرآلیتی. پرالیتیا جواتی لسویدی هم زانن یعنی ام بیجن دروی سویدیا گلک ملت هندکایی و انسانی که ملت جدا هاتبون ریخستنی خود چیکر بون سال هفته دا شستی دا هنک سال پنجی دا او چیکر بون و هک دوچو زیاده دبو جبو می انترسانت بو او تکلی نافبرا مروین کو جغروبین جدا بمعنى کلتور بمعنى اتنیسیته بمعنى چین یعنی صنف گروپ تکلیه وان چاوا دمشن بریاری خستنا جبو ویجی بو او کو امکانو آستنگین کو ده تکلیه نافبرا مرووین کو ده ریخستنا ده اکتیفن ریخستنی غریبا ای بخو و ریخستنی سویدیا جی بخو غریبین کو ناف ای سویدیا ده کار دکن او چاوا دمشه پروبلم چنه امکان چنه او چاوا حیستکن مرف چاوا بريخستن دك جواتكي بقلك آليا برالية يعني مثلا نتني اتنيكي مثلا كولتوري مثلا صنفي مثلا سال مثلا امبيجن سقط بونو نسقط بونو مثلا تشتي وهاكو دجوات برنگي خو برنگيتي براليتي جواتي مرف چاوا بريخستن دك او تواو بو وك كتاب انيفرسيتي ستوكهولم جي چاپ كر قالك على دا جبو ما چما ما تشتكي واحد بجارت چونك ام وكرد د چار دولتين ميتينگ هكال روجلاتا ناوين جين و دور داجي يعني وصلوا بابتين جيانا روجانا وقتا مروفين كو گریدانین وان جدا هنا مثلا نتوی مثلا کلتوریوس جبو اوجی انترسانت بو یعنی مجار لسر سویده بو لی او تشتیو کم بکارانی تورین که بکارانی انجام که برحاتی مرف دکاره لکردستان جی ام بیجن لکردستان باکر نابرا کرد ترکا دا ام بیجن لکردستان باشو نابرا کرد عرب و هندکایی دندا بکار بینه یعنی چاوا دمشه چونکه کرد دوان
دولتên rojlata navîn da jî di nav rêxistina da bi hinek mirovên din kar dikin. Em bêjin li Kurdistana Bakur gelek Kurd hene ku bi însanên Tirkiyeyê dina rêxistina de kar dikin. Sendîqayê Karkira heye, mamosta heye, partiyên siyasî heye. Ev tişt çawa dimeşe. Ji bo min ji vir dest pê bikir lê esil em bêjin ji xwe xebatên min ên pêşerojê jî wexta em behs bikin ew ê were ev ê tesîr li ser wan jî bike yani meriv çawa. Em werin ser vê pirsa hanê lê em hên jî di vê wateya berê dane gelek alî dibêjin Swêd wekû welat di siyaseta xwe întegrasyonê da bi ser neket. Yani gelek rengî siyasî behsê dikin. Çima bi ser neket? Tabii girêdayê meriv çawa întegrasyonê tarîf dike. Tu ji min pirsî meriv girêdayê çi dibe bi ser neket? Tiştê ku meriv cana biryar digire ser deftera, ser li qanûna ewa dike, li gor wî ser neketiye. Lê Swêd herkes zane ku li dunê yek ji welata heye ku meseleyê piralîtî, meseleyê piralîtiya civatê bi awakî baştir, bi awakî maqûl ku dijîtiyê pir mezin çê nabin hel kiriye. Lê li gor biryarên ku bi xwe girtiye, hedefên ku bi xwe daniye, li gor wan neçûye. Ew tiştekî siyasî ye. Cana meriv hedefekî pir mezin ew dike. Problem çi ye ê Swêdiya? Ji bo wî mesela gelek Swêdî jî münaqaşe dikin yani em ser neketin. Çi da ser neketin? Mesela hinek tişta da serketine. Mesela em bêjin dijîtiyê pir xurt navbera mirovên ku ji grûpên cuda cuda tên tune. Erê pêşbînî yani em bêjin pêşbînî wexta meriv dinare wek pêşerojê wana plan kiribû piştî 20 sala em ê wana ew bikin di wir de kêmasî hene. Lê aliyê din Swêd jî wek civatê din e. Swêdî miletekî em bêjin miletekî piranî ye û alî kultur ew ê jî em bêjin mesela xerîba grûpên Ewropayî berê de hatine Swêdê. Lê grûpên dervê Ewropayê neh hatibûn Swêdê. Mesela polîtîka Swêdê 1975 da qebûl kir ew heqê mafê perwerdeya zimanê zikmakî mesela bi rêxistinkirinna xwe wek grûp û meseleyê îmkanên kultur û çand û kitêb mesela Kurda weşandina Kurda li Ewropayê yani kultura Kurdî kitêb li Swêd ew tesîrê Swêd gelek mezin e yani weşanxane û niha mesela weşanxaneyek li Swêd Kurda dest pê kirine kitêbekî derketine meriv Kurdistana Başûr bide alîkî yani Rönesansekî mezin bû yani. Salê heştê de dest pê kiriye. Lê ew rast e yani gor biryara serketinekî sedî sed nebûye. Problem pirin beşekî Swêdiya dijî xerîba ye, hîn jî dijî xerîba ye. Hilbijartinê dindan qasê 300,000 însana rê da partîkî dijî xerîba û mimkun e qasê wî jî hene ku di partiyê dindan e. Ew problem hene. Lê meriv wek qiyas bike bi Almanyê, wek qiyas bike İngiltereyê, wek qiyas bike welatê din Swêdî serketine biçe. Min dixwast eyne ez werim ser vê yanî mirokanê neqşekê çê bike ku Ewropa tev de têxê formekê bide ber Kanada, Amerîka, Avustralya van welatan. Eger li gor van bê bi rastî serneketine. Gelo yanî mêjî Ewropeyan di warê dayînstandina xerîban ra ew jî biya mêjiyekî kevne divê xwe nibikin yan çima xelk zûtir li Amerîka dikeve nav civakê û dibe Amerîkî. Ew tevî meriv wexta tercîh bike mesela xerîbî û tenê. Mesela Swêd problemek çi ye? Swêd mesela wek civatên meriv dibe civatên refahê ew dewletên refahê em bêjin bingehekî heye ji bo hemû însanek dijîn yani. Mesela di wir de meriv wexta Amerîkayê dinere. Mesela ew dinere di wir de kêmasîkî mezin heye. Erê wira îmkan zorê dide ke tu werî navkar civatê lê mesela nexweşbûn û mesela problemê din mesela em bêjin ihtiyaciya mirovên ku xizmetê taybetî dixwazin Swêd gelek ji wan baştir e yani. Te gelek pirtûk û gotar nivîsandine bi tebê kîjan pirtûka te ango gotara te ya herî girîng e? Tabii ew tu pirs hemû dibin ez jî wek wan bersî bidim. Yani meriv nikane yekî hilbijêre yani wek zarokin demên cuda da bûne meriv wer dinarim. Li gora demê xwe ewa giraniyekî wan hebû. Em bêjin
کتێبێکی مسەر ئەو بەنداو و سانترالێن ئەلەکتریکە لە کوردستانی پێشی ئەم بێژن 91دا وەشاندیە ئەو لە گۆرە خۆی وەختێ هینجی گەرمایی دەدات دلێ من و دلێ ئەوە ئەم بێژن سەر ئالاین حەمیدی و ئەو پاراتفانێن ئەم بێژن گوندا دوورە هاتیە ئەو گۆرە خۆ دەدا ئەد وەختە لە کوردستانە باشوور بووم حەشتمان من لەوەر پشتە کتێبێکی کوردستان بە 50-50 ئەو سیستەما دنابەرە یەکیتی و پارتی چاوە حکومات و هەموو تشت مەرف پارڤە کردبوو ئەو سیستەم ئەو گۆرە خۆی ji بۆ وی تژ من بپرسی هەر کتێب بەرهەم گۆرە دەما خۆ یان تشتێکی ئەز نەها پۆشمان بوومە تونەیە یانێ کێماسی دکارێ هەنە کاتە هەبێ ئەو ژی گوێراندنا ئینسان ئەو دەبێت ji بۆ وی ئەز دکارم بێژم کو یعنی ئینترەسا من پرانی لەسەر مژارên تایبەتیە yani wek tarixa Kurdistanê tevayî ez tu carî nanivîsînim. Mijarekî digirim, mijarekî biçûk gor hineka dikare, mijarekî taybetî ew bal yani ew fokus ew bal her tim ba me heye. Yani ez dixwazim tiştekî ku meriv dikare gelek aliya li wî bike. Tu mamosteyê zankoyê li vir û tu li vê derê xwendevan bû jî berî ku bibî mamoste û tu xwendevan bûyî li Tirkî jî ku mirî didê ber hev çê başî û xerabî xwendevan yanî sîstêma xwendinê û perwerdeyê li vir mirov bidê ber welê de yek meriv bêje yani Swêdê de em bêjin meriv bide di xwendina Tirkiyê de ji destpêkê heya dawî wek helwestekî resmî heye yani gel mamosta gel kitêbê ku meriv dixwîne piraniyê civakî yani ê medîsîn û ê doktorî wê dina de nikarin ew bikin lê tiştê civakî de em bêjin ew polîtîka dewletê ew em bêjin înkarkirina neteweya înkarkirina piralîtiyê înkarkirina em bêjin beşên dînên cuda külturên cuda ew tiştên cuda ew heye em bêjin sîstemekî ku wexta meriv gotina xwe dike meriv difikire eceba dikare problem be ya jî tu binivîsînî ew azadiya fikirandinê ê pêşî tevî ji bo me Kurda pir muhîm e ew azadiya fikirandinê ê di em bêjin îmkanên ku didin xwendevanan ku xwendevan bi xwe bikaribin tesîr li ser xwendina xwe pêşeroja xwe bike vira zêdetir e yani em bêjin berpirsyarî zêde li ser xwendekara jî vira em bêjin yani ew şerta didite lê êding piçek girêdayê te ye jî li wir sîstem yani pir em bêjin kontrol û disiplîn û ew zêdetir e li Tirkiye yani wexta meriv ewaliyê siyasî û civakî bide alîkî di wir de heye li Swêdê em bêjin her tim şansta duyemîn sêyemîn çaremîn heye yani yani niha wek mamoste tu pirtûka xwe bixwe re dibî tu didî xwendevana tu bêjî vê pirtûkê bixwîn dawî ez ji we re fehsê çêkim yan çawa ye na û girêdayê kîjan qurs hene hinê qurs hene em bêjin giranî meriv dixwaze ew ê beşê kitêba bixwîne em bêjin kitêbên qursa ê dersa çî beş hene ku meriv dibe ev kitêb hene lê hûn ê vî karî çêkin lê girêdayê înteresa we girêdayê ewa we hûn dikarin ji beş van kitêba hilbijêrin yani ne şerte xwendevanên ku hî sal çend kitaba bixwin ê sala pêwê aynî kitêba bixwînin na yani aynî kitêb ji xwe ne rast e yani ew ji xwe di wir de yani hine kitêbene her tim dikarin meriv bikarbîne beşê wan ê cuda wek çavkanî çavkanî wek alîkar lê normal li gor kitêbên ku li gor sewiye diçin ew girêdayê hine qursayê mesela em bêjin tiyê wek teza xwe binivîsînî teza xwe yê qedandinê binivîsînî em bêjin 15 kitêb lîste heye tu nabêjî ku tiyê vana kitêba bikarbîn tu dibê ku teza te ev ê wiha be av jî hene û hezarê din jî li bîbliotekê din hene êdî tiyê tiştekî derxînî ki ew ê li gor sewiya vî teza te be yani eger em revenda Kurd li Ewropa bi gelemperî û li Swêd bi taybetî bibin kêşeyê vê revendê çi ne
ام چخوا بخو بدین باور بن او نبن ام جواتکی تین او جواتا سويدي و ايدنا جدا ترى يعني بالي دين و بالي ام بيجن پشت چونا جواکی و کلتورو دور دا هناك ام بيجن پروبلم درد كevin مثلا زمان درد كevin مثلا تكليه روزانه درد كevin مرف هفالتيا دا درد كevin جبو ملتين وك كردا وقتا مرف بي دولت بجي مثلا هنا غروبنا دولة تايوان هنا او هنا مثلا وك تركو ايطالي واسبانيو او دن دكار فرق بقى يعني او دكار بشكل قالك دولتي بقدر وقت اي كردات نبا ريخستني وان دمينن وريخستن جي جانا ام بيجن ريخستني سياسي باسكي وان سويدي ياجي جويت ام بيجن ريخستني جواكي انكو سويل سويدي هنا دور دا او جانا نكارن بكيجن و دكار بروبلمي وقت نابرا نسلادا مثلا ام بيجن جوانو اي بير مثلا كاتشو لاو ام بيجن دور داجي بروبلم ام زانن يعني اللي سويدي قال لك هناك بوير نخوشي بو ناو جواتا كردادا لي وقت معرف بناره او نتايبتي جواتا كردانه لي بروبلمكي مهمه ناو كردادا يعني او چیه وقت دو کلتور تین هم برهف یا جنازه هف دن دبن اگر نکاربن ریکی ببینن به هف درا جیاندنی او دکارن راکسیونی هف جفد دور کبن او ریاکسیونات کده خویاد کن او راکسیونا یک جا اوی دا او دکه یک مثلا نسل دویامین دا دکه نسل دویامین چونکه او لور دخوینه دچن مکتب پنجه ساعت دچن بوان را به زاروکن سویدی و مالبات دن دمینن و تی مال كترواني مال هي يعني قال لك افجفاتا هان سر ما دغري ام كرد جيني خود كوجن كچكي خود كوجن مثلا كشتنا ناموسه چند نمونه البير چيبون و مثلا هان كولتورا مسلمانان و رجلات تفد بيدا غريداي بسر كردان دا تقيا يعني تبين يعني دبي مرف مسألة رد نك مثلا اول جانا جمن دبرسن يعني يا تجي كردي تشي دبيج ادين ما تجمن دبرسي اما لا تكينه 30 مليون 35 مليون 40 مليون ناف مداج تشي وادبه جبو مكريميناليتي تشتكي بيسه يعني ناموس شرف تجاري ام بيجن تكليا كاتشو لاوداننا يعني جبو كردا جبو انسانه يعني مرف بجيانا خسر بلند به مرف دزيا خلكي نكه مرف تشتي بيس خمر خلكي نكه مرف بري تشتي هر انسان به يعني اساس انسانك بشرف اوه يعني بهجايه خو بجي وقتا مرف وی مثلا شرف ده تکلیه ده حسکرینه ده درخینه مثلا شرف يعني نايوي معنيكو ام بيجن نال كردستان جي مناقشه دبن لتركيا مناقشه بو لكردستان مناقشه بو مثلا يك جني دو جني ونظام تكلي وانا پرسكي جواكيا كو مرف زانا كو پرسكي ل بريدا مايا دبي ام حل بكن جاركي ده حل نابه يعني دبي حمو جوات بير رنگي بگره لي مرف وقتا بفكره كو ام جواتكي مزنن وقتا ام بيجن ل وبساله فاديمه بو وزانن پر بکارانی کردا بشکی کردا گو نا او ناف کردا دا نابه او جبو ما تشتكي غريبه هناك جوانا جي خورتاج دقوت نا ناف کردا دا هي راست دوی مربيش ناف کردا دا هي ناف ایرانیا دا هي ناف عربا دا هي ناف هناك كلتوري دن دا جي هي بري ناف سويديا دا جي هبو اسلانديا دا جي هبو نرويجيا دا جي هبو بري في 200 سال ها وقتا مربيش هي نايوي معنيكو مرة بيجا ولا جوات قشتو جزارا نا تشتكي بيسا تشتكي نا إنسانية لي سويديا ام بيجن دولتي تشاو بكاراني فاديمة برن ام بيجن برن كليسا وبسالاي وك مسلمانتي فانت شتادا بيسا ام بيجن وك خريستياني وك كليسا ورا تورانكي مازن شي كرون او كرن يعني باواكي دم بكاراني حال بك وقتا مرف دناره حمود دينا دا فانت شتاهية خريستياني دا او تشتكي چه بونه Umberto Eco نفسكار مر كتابي وي دخوينه او نافين جولو او انا او ايطالي يعني نفسكاركي او تشتك ناف خريستياني دا تشي بويا او تشتك ناف جويتي دا يهوديتي دا تشي بويا يا ناف دين دن دا تشي بويا ناف مسلمانتي دا تشي دبه لي خريستياني هناك تشتكو غهراندنا هناك تشنا غهراندنا مسلماني هناك تشتكو هين غهراندنا ناي وي معنيكو مرفي دور دا
نافبرا دینا دا وەک هیرارشێکی چێ کە ئەف باشە ئەو خراپە. د مالباتا کورد ده چل ور به چیل کردستان به و جبر داجی مالباتا حمی داجی کنفلیکت ناکوکی د نافبین نفشان دا تم هبویه نفشی بچوک و نفشی ناوراست و نفشی مزن هر کس بیرو باری و هیوی وان هنه لی نها جبر کام لدروی ولیتن دوا جواتی ماده گل لکی زلاله او د نافبر نفشان ده چاو مروکانه به باشترین شیوه وک جواکناس پرینسیپی خواه درباسی نفشی پی خواه که دور دا مرو یک کاره یعنی او جدابون نافبر نفشا ده نه وک مسئله کی جواتا کرتنه یعنی او تشتی که ما هم بحث بکن یعنی مثلا تکلیه ما و مالباتا ما یعنی تشتی که وانا ندخواد جانا ما دکر مجبوك تشتی ما دخواست يعني ما جوانا راس ندقوت وانا دقوت نچن سينما ام دچون سينما وانا دقوت نچ فرامد ام دچون ما او دكر يا جي نزانم تي هوني وانا كر ما او دكر نا وقت زارو كي ما تشد بن ام وانا باشتر فهم دكن يعني هناك رول هنا دوام دبن يعني حساس بونا جبو زارو كي خو اك نيزي مرف حسكرنا وانا اصلي خو يعني مثلا ما بنجادا 10 ساليا وفاتا ديامه بو مساحات بیرامه مرف جانا پی مرف فکرک و يعني مرف جانا ما بخون حقی کریه يعني ما او گداری نکریه حس کرنا وانا پاقجاک و خواستیه ما بپارزه ما او نکری دوی او جبو ما درس به جبو نسل دن هزارو که ما هیا الوقت وان دنارم استکریه خوی و مالباتا خوشی دفکرم ایمه چبو ایوان دکاره چبه دور دا ام دکارن یک دوی سینورکی هبه تبكاري بي دانستاندنا كي او تشيكينغ دانستاني بنگه كي انسانيه يعني تتشتي باش وان دخازي وك او جينا خورتكي هاتي حفظ سالي نا بابا خو دستي خو او ديك كانت شبه دفي بورنبه يعني يا جي هناك انا اما هناز خورتا دبينن دخوينن زانن ولا سيقات جباف وديا خو درباس كرنا جالي زانا بونو بيشوتون ما هين دمال دا مروانا نابينه يعني دورداج مرفه که مرف شرم نکن نه زارو که وقت هم درباس بکن نه تشتکی خرابه خود دوی او به يعني فرا امکان زیده نه دوی نورماله جمع باشتر هنک تشتا بزانه بن نورماله لی دوی از او بکم کو زانبونا کتابی و زانبونا مرف مکتبه دگره زانبونا جیانی جی دوی مرف بکار به ج بدوان يعني ام دیو باون که ماسیه مهنه لی نایوی معنی که او نکانن جمع درباس کن درباس بون دوی نبه پوز بلندیجی دیو بکه يعني تدبيجي كو اگر مرو ديروكا اوروبا برچاوار درباس كي كو چاوا نهال امريكا و استراليا واندران نيويورك هي نيو هامشير هي نيو جيرسي هي باشا تبيجي مثلا فرو 5 6 سال جدن واندران نيو هولير دركب يعني نيو اميد يعني نيو قامشلو ادبم سويد دا وك هرم چه نابن يعني هرم كو تني غروبه كي لي زيد دبه لی ادبیم دنگی کردین سویدی اوی خورتر به يعني خورتر درکبه يعني نه بلکی نه منطقه کی دارونن لی دنگی کسین اصیل کرد گرانی اوان جواتی اوی زیده تر به اوی لآلمانیا جی زیده تر به اوی ولاتن دنجی زیده تر به از وقتا معرف سویدی دبه چما او شرطين سويدي وانا جداي يعني وانا تشاينا تاون ونزانم او هناك يعني وك هريميجي وك جغرافيك جي نزي هبون رونشتن تاني آسوريا وتشتكي وركرن سودر تاليا وانا لي غروب الدن مثلا هاجي ام دنرن يعني كرد جي كدا نجف يعني وك هرم شي نابه لي دنگي كردن سويد كسين اصيل كرد او زيادة تربه و ميل جي بربويدچه يعني از بخب پر گشبینم يعني اوپتیمیستم پیشروجا کردین سویدی و دگلویجی پیشروجا کردین تفایا کرداجی دشرت ایرو دا وقت من بحث کر يعني او موقفك هبوناك بوزيشنك كردان النهار الدنيا هي هري كم
ji pêncî dewletên ku endamê yekîtiya netewan xurttir e yani. De facto xurttir e. Bihêviya pirbûna pisporên me, zanayên me, kesên serkeftî di nav Kurdan da û di nav her kesî da em gelekî spas dikin hatî programa me û heta programeke din gelekî bimînin di xêr û xweşî de.